Somabhizinisi welive leNingizimu Afrika Zillionaire Manzi ulapha eveni laKangwane kutawufundzisa insha yakuleli ngendlela lengiyo yokukhulisa imali yemakethe yetimali i-forex trade. Sinembiko. Zillionaire Manzi ngusomabhizinisi waseNingizimu Afrika loneminyaka lengama-23. Manzi unamabhizinisi lali-11 khona eNingizimu Afrika, leyinye yayo ngulena lemulethe lapha Kangwane layibita ngekuthi Zillionaire Forex Trading. Manzi uthi usukela umkhankaso wekuvakashela cishe onke emave lesifundza lesisendasini Afrika utofundzisa abantfu labasha kanye nalabo labaneshisekelo nge-forex trading. Manzi uthi lokumlethe lapha ukuthi atofundzisa abantfu labasha bakuleli kutsi live lingathuthuka kanjani ngekusebentisa i-forex trading. Ngalendlela yokuthi ngilethwe yintsha yaseSwaziland ukuthi ngize eSwaziland ngizobafundisa ukuthi bangathuthuka kanjani endabeni zomnotho o endabeni zemali. So mina as nguZillionaire Manzi ngi-CEO ngumphathi wecompany kuthiwa iZillionaire Group. KuZillionaire Group si-own ama-company awu-11 eyodwa yawo ile engilethela eSwaziland yona sifundisa abantu ngokutrader ukuthi uyenza kanjani imali nge-forex trading. Manzi uthi i-forex trading inenzunzo lenkulu. Into emnandi ngayo is because yonke imali oyenzayo uyenza in dollars. So even uma usu-withdraw imali osuyenzile umsiza ngafa isuka it's being converted from dollars into your country's currency. It means that you're going to be making a lot of money. Why is it boosting us now as Africans? Because we are actually making money using a strength set dollar. Because the dollar is much more greater and stronger than us. Somabhizinisi Manzi utawubamba umhlangano sikolwa kusasa ehotela le-George Kamanzini kusukela ngensimbi ye-11 ekuseni. Uthi kulabo labaneshisekelo bangeta batawutfola lwati lolufanele nge-forex trading. Etindzabeni kubeka lungelele Magagula nginaMuzimkhonda eMbabane. Libandla letelubalo kuleli selicele sive semaswati kwekuthi sikhulume liciniso ikakhulu siphindze sibambise tisebenti talomnyango letitawungena tiphuma emakhaya tenda umsebenti welubalo. Lokhu kuvele ngemcondzisi waloluhlangothi Amos